baga umumuro yo gukwana ni gakoro kwa poko bwongechi umumuro muri mukuru bosamaro anta kete kwirali bageri asema gorobe yabono kwenda bagaka ba minto mugaka kegoro mugaka komboli mugaka meroka na bantu ba minto bonse baru bosamaro aseki kai kenene tu abere kyo kumia sense ngima yoko tebya ba MC baito including njetingo kwana mu MC mo ngawe tanu mu MC bwe godi yane because ine na akrete kura keruma mpinga kuro konene kamobe kere kura mambi sana bono ikire chenga kyata to to ibisa muga soigoro ako tara sensa to sira bana bitu kuru obisi omweshimi wa kaganda ndate ko terinda ko kobwa la isa ko banga konya nayo kondageria ko chakira lero botuko endagire yawo ndo abana babo bali bikote onta ke to kone kene kyo monene nande ndake to kona ne chinguru chinene nga omweshimi wa kaganda oise korgereria into ko tware korgeria omweshimi wa nyalibo chikura toka mwa chikura chingi ya sana bosamaro paka bosamare gaitaba nga kwele bosamaro bagire chikura ogira ngengi me gaitaba bono gwakira yoyomo ayenenda yawo korigerio igote abantu bande babosamaro tobenchara tito kwanja no ne tukeli murioka onde to gote bo mweshimwa kaganda iga ntunto go korigia nande nto go cha sole nande nto go kokane go korigia nayo go cha se torotorigie onye go koranga to nyaga omugaba na nyalibo ko imbichi ayemo imbichi na intuntore tayala ko gitseni cyo ko imbi intuntore kwegosa nganjo mu muromoremo tindi kwegosa no neta keyemo igonde tayale mbe kuno yino musarawe igoromba mbwe gitenya libatikare ko bekerogo agambe pake myaka ya yetanere yamono igente ketangana nguburi mushimi weto keganda wanjire ko impeachment motion yasi cyaso mugaba no ito ngombu tomete umusamaro uri oregesi yago umusamaro uri nyachoko na mustomete akana kubeka impeachment motion ali bunge naje ta kora consultation ndio sikurwa somo samaro nago jere kubeka impeachment egendo kende keganda to kubuli mushimi wito keganda wanjire ko kurusha mu governor abantu baro mu governor aligete bago chabatu changise imechangere gusi renke gabo samaro bago chikansa bachanga baenda amatanga bakonya wanjiro take responsibility yo okora kedi yose abantu abonse bagokora une minister emo waziri oito land Steve Oboso abana bamindo barali babuli yongi babo magari barikire no kore gasi bagokora onye gwanjire okora boy gontu wanjire okora impeachment lakini enjo ground to bole kitoko gotebi kiritora koerese nikyo koira yo mune motion ge gotokonye egendo kyo morio unabasaye kurubusa morto goteba tuanchire okora impeachment lakini na intuko ko bugati tole tokorigere chisaini tokoseri ko rubunge yo tori buruze rugo mugavana omwako yo mwari ko twajorte gavana nyamira kirali tuko to bugate yani mubugate segi kiredake no mutate to basamoro nyamira county tomenye tokonya kumenya kujisegi to magendero abantu bamindo no mwanje tomenye no tota kitimo chando nyamira county omugavana oronya libo tigara kore gasi yabo no gera era torna kiago kora na inu mukori ino tomera ne mutu